Sen misin? Sen misin? Sizin isminiz nechek? Liliya. Asaf kızı. Liliya Asaf kızı. Hazır Sidney'de, Avustralya'da yaşıyor. Nechuk barıp çıktınız siz onda, Tatar kişisi? Oy, 24 yıl indim. Şunda yaşap, iş sabantı ütkərdik. Hazır 4-cü mi, 30-cı. 30 noyabrda. Eye. Niçin o noyabrda? Anda bir şey günü başlana dekabr bilen yılın sabuntuları Eye. Avustralya bilen tamamlana. Avustralya'da Tatar языкларының исен çıkarasız mısın? Eye, biz pikniki устраиваем, встречи устраиваем. Кім нәрсе, пешмаклар, кустыбы, шак-шак, плов. Жігітлер, Өзбекистан жігітлері, Eye. татарлар ясыйлар Казанда. Бізге яраталар, кіші бізге келерге ярата. Жырларны нетеміз, коябыз, бейіміз. Hazır біздің енді Сиднейде самодеятельность фольклорный группа да бар, кызлары жырлый башлыйлар. Мында килергә һәм кайтырга юл бәясе күпме? 1500 Шанхай аша hazır бар. 1500 bu Австралияның доллары. Сидней, Шанхай, Казань. Австралияның визит карточкасы да булса күнгөрә белән куалалар. Менә аларны да үз күзләрегез белән күргәнегез яисә тотканыгыз бармы? Зоопаркларда бар, Хорошо. они де опасно. Алар бит Ибнәләр, әйме? они могут пинаться, укуркыныч.